memenuhi Roh Kudus. Ask the Spirit to come into you, He'll fill you and speak tongues. Minta Roh Kudus memenuhi kita berbahasa roh kemudian. But we think, how am I going to have more money? Tapi kemudian kalau kita bicara, gimana sih bisa punya uang lebih banyak? So I'm going to speak to you today Saya akan bicara hari ini about what I'm accused of. tentang sesuatu yang sering kali menuduh saya dulu. They say, oh, he preaches giving to get. Wah, banyak orang bilang, wah kalau dia khotbah selalu tentang memberi untuk menerima. Well, it sounds crude, Kedengarannya kayak yang jahat. but that's exactly what the Bible says. Tapi sebetulnya itu yang dibilang sama Alkitab. He wants us to give to get. Agar mengajar kita memberi untuk menerima. Now I feel a little tension in the room. Saya rasa mulai tegangan agak di sini. That's not what I've learned from the preachers. Akhirnya selama ini yang saya baca bukan begitu dari pendeta lain. But you have to be careful because traditions Tapi hati-hati karena tradisi make the word of God no effect. membuat firman Tuhan itu hilang kuasanya. So keep this in mind. Jadi mari ingat ini baik-baik. And I have to be careful when I teach this Dan saya berhati-hati ketika mengajar ini. because your traditions were given to you Karena tradisi itu dikasih buat kita. by the